Žene su najveći preduzetnici na planeti i kada nisu plaćene i kada formalno nisu vlasnice preduzetničkih radnji, žene tokom svog radnog dana su preduzetnice i znaju da moraju da obave svoje poslove, jer ako one ne obave svoje poslove, nema ko drugi. Ono što mi želimo je da ohrabrimo žene, da to svoj preduzetnički dar koji imaju u održavanju sopstvene porodice, lokalne zajednice, da taj svoj preduzetnički dar bude prvo vidljiv, da Srbija bude ponosna na ovakve žene koje proizvode i rade i bore se i uspevaju, a drugo, da ohrabrimo druge žene i da joj kažemo možeš ti to. Samo ono za čega imaš dara, dopuni učenjem i smanji sama sebi zabrinutost i strah kako će preživeti tvoja porodica. Žene su glavni izvor dobre budućnosti Srbije i ja 20 godina se borim za to da te žene budu vidljive. Samo devojčice? Da, samo devojčice. Od godinu uvoznika iz Beograda, najjačih, verovatno. Zato što uopšte je nemoguće sad na tržištu ako nisu malo sama. Sve sama i sve malo teži. To su već devojke ili ne znamo šta. I usput ćemo da će se pridružiti. Ima li se? Čisto teško. Da. Sreća u muški kamerman. Vrlo bitna stvar u proizvodnju. Pa kažu najbitnije, ja. Prijavljeni. Isto prvo da vam kažem, u startu smo imali problema sa tim plaćanjem, ali je Ja dođe kod domaća. ovde smo usvojili to da prvo novac, uplata, pa onda... Nikad ništa nismo države zvadili. Nismo nikakve kredite nikad koristili, sve su se trudili. I da će više pomoći na ovom zapošljavanju nego neke druge vrste podsticaja. Da se tako postavlja. Super, nije problem. Samo da je... Jedna prevodi integrisane inspekcije koja bi objedinila... Na koji način povlači nešto pomera i onda na taj način, a kako isto...